السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اگر تُہۍ یتھ چینلہِ پٮ۪ٹھ نٔوۍ چھِو تہٕ چینل کٔرِزیو سبسکرایب ؤلِو بوٗزِو نوٚو بیان من میانی جوان آج چھے مسجد پھول بقایا چھس نہ کن جائے مسجد چھنا ونکن شوبن چھنا ہے مسجد چھنا شوبن مسجد چھنا گرزن مسجد چھنا ونکن پن جائے کرن ونکن یمن یوت یمن والن دعا اے خدا تھینو سلامت اے خدا کرسنو یم غم تو پریشانی ولا میانی جوان امی آئی چھی مسجد آباد تھوین امی آئی چھی میانی جوان نماز پڑھیں کیا دے ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر رب چی دپن نماز چھئی یس چا رکائی بے حیائی نش نماز چھئی یس چا رکائی بے حراروی نش نماز چھئی یس چا رکائی ننگ ناچ نش نماز چھئی یس چا رکائی غیر لڑکیاں سید غلط تعلقات تھاون نش والا میانی جوان سن دل کیا شن پھرن یون کیا وجہ کیا دلیل اچھ شام پرن صبح نہ کنے صبح پرن عصر نہ کنے عصر پرن ظہر نہ کنے ظہر پرن مغرب نہ کنے میں میانی جوان آئی نہ گئی نماز پڑھے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمو دبنی عمدن قصدن نماز دیگر ترو نماز دیگر عمدن قصدن ترون مقلو پرن عمدن قصدن ترون اے عمر دمیز کیا فرمون عمر رضی اللہ عنہ دبن نبی پاکو فرمو سمو عمر رضی اللہ عنہ کرن بیان دبن حدا تہنز سارے عمل چزائی گچن تہنز سارے عمل چنیست نابود گچن مطلب کمیس دبن یم عمدن قصدن کیا ترو نماز عصر اللہ تعالیٰ ان کرتمی بیان دبن حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطى دبن نمازن کریو حفاظت خاص کر کریو مجم نماز حفاظت میں دمیانی ربائی مجم نماز کوز گئے علماء کرامن کن کر رجو مفسرین کرامن کر رجو تیمو دب مجم نماز گئی نماز دیگا کیا گئی ہے نمازن کر سارچ نماز رچو یہ میں نماز یہ نہیں پگا قیامت کے دو روز محشر کی جاگ داز بوے اولین پرسے نماز بوے گوڑنک حساب ہے خدا کا تیتس کالس پککن اخ قدم تھی تیتس کالس پککن اخ چوتی تمی ونس خدایان دنمیانی نبی جماعت آئی خلفن عدا الصلاة یہ مخالفنن کمن ہائے 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 یہ من دپن ولو نماز پارو یم دپن سا کیا گئی نماز ام منز کیا شنیرن ام منز کیا دراون اختام ام منز کمیز دراون اختام ملم جوان غلط خیریہ چھے غلط خیالہ چھے ربا چی دپن نمازی چھے ملاقات رب چی دپن نمازی چھے نبی پاکن فرمونے الصلاة معراج المؤمنین فرمونے مومنن چو معراج مومنن چو معراج نماز مگر یہ ہے نماز رشتہ اتوانی خدایل دبنے واقیم الصلاة حضور فرمو دبنی اسلام اج بنیاد چکتن چیزن ہے ونسا پانچن چیزن گوڑنو کیا چھوئی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بالممیانی نبی دیم چیز دپن واقیم الصلاة کیا سچ ہے دیم چیز چھئی دپن یلنتے دیمی چیز بولو تریمیس کا چک تھا یلن دیمی اتس مزاو تریمیس کا دوتک یلن تریم اتس مزاو چورمیس کا دوتک یلن چوریم اتس گتاو پوچمس کا دوتک اکثر چھنا منن اہل اعتقادی چھوانن بوچھوس ونن اس ہیرے ہیرے کھسن چھنا اس مجھ منز دیوان واٹ اس منز گژھان ولی سندس دربارس منز تہ یہ چھ ہیر چھنا
ام پتہ گژھان پیر صٲبس نش یہ ہیر دس کیا دپن یہ ملاوان کمس نش خدا ام سات یل ے ہیر یاد پیوان ان 5 چیزن مز تہ پی یہ ہیر یاد ام سات کیا یہ ہیر ربن دپ نبی پاکن فرمو گۄڈنیُک چیز کلمہ لا الہ دویم ونیو ساری نماز یل دویم نماز بچنچ باتھا چھا حضور فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمون اگر نہ کان کھڑا ہے کہ کیا پڑھت تلا ونیو کھڑا ہے کیا پڑھت نماز کیا پڑھ بہت پڑھ معاف چھسا اگر نہ کان بہت ہے کہ پڑھت سو کیا پڑھ شنگت پڑھ لیٹت پڑھ ہدا سو پڑھن زنگ بہرائیت مگر نماز پڑھن معاف چھسنا اگر نہ کان میون نبی ون نماز شنگت ہے کہ پڑھت کا تل کیا کرے تو پن اشارہ کر لے نماز ہو جائے گی اشارہ کر لے نماز ہو جائے گی تو پتہ چلا نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے میرے جوانوں میں من تو آج صبح سکیم پر فجر نماز جوانوں میں من مکیم پر راتش فجر پر تھا آج اوترش پر تھا ریتس من پرت اکلٹ فجر نماز باقی پر تھا من چھنا حساب ساسس اگر ہاتھ کام گو یم کت روز نمائشت روز نا ہاتھ چک ژھانڈان یہ کت گو گھر واجنی چک ونن تلبی شاند گندس مز وچ تلبی مٹرسس مز وچ راحت ساز برابر اس یت کت گو ہاتھ میں دب یل ون عمر من 30 ور پہ کر تو ون نمازن حساب 30 ورس تام 30 وُہُر فی الحال 20 ور پہ کر تو 30 ورین تام نمازن حساب کۭژاہ نماز چرام یم ژھانٛج تازہ یم لبہِ تازہ یمن خاطر کرتا دنیا من کانزا کوشش دپن مولوی صاحبہ فرصتی چھن یہ چھ مے نش چلان تت ما چل فرصتی چھن تت آس میون جوانا انٹرنیٹ لگت ذات ذوالجلال حضرت اللہ تت ون پروردگار یوم تحدث اخبارها یل خدا چان خبر نن کڑ میون روانہ یل خدا چان اعمال نن کڑ ہدا میان جوان ہا میان بزرگ ہا میان دوست تلاوچ قیامتک دو رب چی دپن قیامتک دو کرتا یاد قیامتک منظر کرتا یاد میان نبی قیامت کیا دپن اذا السماء فتر قیامت آچے میان جوانا یل آسمان پھاٹنائی پروردگار یل آسمان اسٹاس نیر یل آسمان پھٹ میان جوانا وَإِذَا الْكَوَاكِبُ تَثَرَتْ یل آسمان پر اللہ تعالیٰ آفتاب آسمان پر تارک بنوال وَإِذَا الْبِحَارُ فجرت یل سمندرن حکم دی پروردگار اے میونو سمندرو اس دنیا کو برباد کر دو اس دنیا کو نیست و نابود کر دو کل من علیہا فان ویبقى ربک ذو الجلال والاکرام رب دبن یلنی کہین باقی روز ذات ذو الجلال ہے کمی دنیاک چی تما کمی دنیاک چی چاری غور کمی دنیاک چی چا پنی جائی پھیرن کمی دنیاک چی چا پنی جائی گمس لالچ ہتا میانی جوان یا چی لالچی دنیا یا چی بربادی ہن دنیا یا چی خساروں کی دنیا ہاں میانی جوان تلا قرآن ونل بل توسرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا قرآن ونل آخرت کریو یاد آخرت چو آلہ
آخرت کریو آخرت چو منصب وول تمی کر قرآن بیان قول متاع الدنیا قلیل اے میان نبی زمانی من لکن دبک مت پکتو یا دنیا پت پت مت پکتو یا دنیا پت پت مت لکتو لور یا دنیا قل متاع الدنیا قلیل اللہ تعالیٰ چوانن اتنی بڑی دنیا اتنی بڑی دنیا قلیل ہے چھے میں دم مولا تیل کیا چھے آلہ دمون آخرت چو یم ختم آلہ آخرت چو یم ختم آلہ بنومت میں دم یعنی نبی تے کیا کرو دنیا اس میں دمون بوس اس تیمنی بہمن یمن کے نلیو ساسا نبی دفن بوس اس دنیا اس میں تیمنی بہمن یمن نل ہے یم چین میت پالو لگی تے ساسن نبی تیوز پائیونداری لباس لاغن نبی تیوز دجداری لباس لاغن صدیق اکبر انتی وچ نبی دجدار لباس لاغن فاروقی ازمن تی وچ نبی دجدار لباس لاغن فاروقی ازمن تی لوگ نتامی ورائی کان لباس امیز دفق فاروق سکیا چکن لباس نبر کرن یہ دجدار لباس نبر کرن دنو یمسین خطر خدایان کائنات بنو ما اس دجدار لباس لاغن اس موس لاغن چلو وہ نبی پاکن لوگ اس ما کرو سو برداشت اس ما چوز تیود حیثیت اس من چھو اس اگر ایکی جائے اس پائیون لگت پھرنس دج یہ کیا سا چو یہ جو چھنمت اس چھ حقارت گا چھن اس نا سماج اس من پکن نبی موس نبی پاک اس تمن لکن من وطن تمن امیر زادن من وطن یم ریشمی لباس اس لاغن پتہ اس ریشمی لباس لاتو تل تراون تکبر اس تمن گزر غمنڈ اس تمن گزر حسد اس تمن گزر حتی میان جوان نبی پاک نے کبھی ان کی طرف نہیں دیکھا اگر دیکھا تو فقیروں کی طرف دیکھا اگر وچک تو نبی پاکن وچ فقیرن کن مسکینن کن محتاجن کن تمی فرمو نبی پاک علیہ السلام دپن دنیا من ایزوک پنی خود کم پائی وچن تھاید پائی ایزوک نو وچن کی ڈاٹی نبی کیا وجہ دپن اگر پنی خود تھود وچتن دنیا من چگچی مشت ذات ذوالجلال اگر پنی خود کم پائی وچن پی یاد ذات ذوالجلال حضرت اللہ تمی ایز کن ساتن آماز بروڑ کنتی بیون یہ مسن اچھن کیا ہے تمی ایز کن ساتن تمی بروڑ کنتی بیون یہ مسن زنگ موجود آس تمی ایز دنیا من تمی اسنی بیون یہ مسن نور آس یہ مسن ات آس میں دمیانی خدایم کاز بنائی تا کائنات اس من سری بنائی زاک اکی کٹاگری ہیں سری بنائی زاک اکی درجک دبن حدا نادان میان بند بکیا بنامک اکی کٹاگری ہیں میں دب سوچک انس کن سے پہ یاد خدا میں دب سوچک آماز کن سے پہ یاد پروردگار مگر یان سے آماز کن وجود یاوی ہے دکھنا خدای سن طرف کیا تھا جدب تسمافی تھا آما آب ات دارت دبنا اے گاش دارو اے کمامن والو اے رزق کھن والا تلا میں دی ربی دا بجا کھما چوسی چندز مگر دبتز کیا معافی تھا خدا سنیز دیت میتیس منز قرط نشکر تو وہ چند سی دبت خبر حتس ما گز داکام حتس ما گزن خود پر رو دینی یقینی خبر حتس ما دیم دار پی ذات ذوالجلالی حضرت دی ویڈیو وچھنے خاطر تمن سٹھاہ شکریہ